ассалому алайкум дӯстони азиз. Апа ва хӯракҳои ширини ман, модарони бениҳоят меҳрубон. Ҳама кас хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастед. ирӯза видеои мо сар мешавад аз тайёр кардани мантуҳои болаззат, ҳам бо каду, ҳам бо гӯшти реза. Дарахти навор ҳамаи ира шумо тамошо карда метавонед. Мо қатъи зани ҳеварам, дар хонаи ҳеварам анам хел мантуҳои бомазза кардем. бо барои шумо навор кардам. метавонед ки то охири видео ҳамроҳи мо бошед. ҳазор раҳмати калон апа ва хӯракҳои ширини ман барои лайк, комментария, барои подписатсия. Хулоса ки дар канали мо ҳастену тӯли 2 сол шид моро пайгирӣ мекунед. ҳазор раҳмати калон шумода. мехоҳам ҳаминҷа аз фурсат истифода бурда ай ҳамаи шумо узрхоҳӣ кунам. ҳоле мумкин пурсен ки барои чӣ узрхоҳӣ? духтаро, узрхоҳӣ он маъноро надорад ки то ҳатман ягон гуноҳ кунӣ баъд узрхоҳӣ кунӣ. иногда мешавад ки инсон нохоста дучори гуноҳ мешавад. ҳозир барои чӣ узрхоҳӣ кардестам? шояд ягон вақт дар ягон видеом шумо коммент монда бошед ки ягон саволҳои муҳим буд барои шумо, вале ман ҷавоб дода натонистам. аз сабабе ки надидам, ҷавоб дода натонистагиам. бовар кунед дӯстони азиз, рӯзҳои охир бисёр амри маъруф гӯш мекунам. Чӣ мекунам? барои он ки чӣ гуна рамазонро пешвоз гирам, ки рӯзаву намози ман ба даргоҳи Аллоҳ таоло бе ягон олудагӣ ба гуноҳ қабул шавада. ҳамин сабаб дар ҳамаи ҳамин амри маъруфҳо гуфта шудагӣ буд ки асосан бояд аз нафарое ки худ ранҷидаӣ, мақсад худам ранҷидагиам ва мисол мая чӣ хеле ғайбат кардагиам, чӣ кардагиам мешунавӣ кусера онҳо мебиёнд мегӯянд та ҳамаи онҳоро бубахшӣ мегӯяда. бубахшӣ ва худту низ ай онҳо бахшиш пурсӣ, яки нохоста дучори гуноҳ шудагӣ ҳастӣ, турам ягон чӣ гуфтагида мақсад дар ҷавоб. хулоса бояд дили худта аз ранҷишҳову кинаву кудурату ҳамин чизҳо тоза кунӣ ва ҳамеша дар ёди Аллоҳ бошӣ. фикрта дар ҳамин чизҳои дунёӣ нагириву ҳамеша дар ёди Аллоҳ бошида. ҳамин сабаб ман кадоме ки мақсад ранҷидагӣ будам, хос ай барои Аллоҳ бахшидам. вақте ки инсон хос ай барои Аллоҳ кореро анҷом медиҳад, он бояд ай таҳти дил бошад. ман ба бисёри инсоное ки мақсад мая ранҷондагӣ буданд ё ғайбати мая кардагӣ буданд занг задам, худам узрхоҳӣ кардам ва гуфтам ки мақсад ман шуморо хос ай барои Аллоҳ бахшидам ва ягон ғараз надорам. ҳарчанд осон набуд барои ман ки ин корро кунам, лекин пеши худам гуфтам Аллоҳи пок ба ин қадар мақсад бузургӣ, покӣ, бандаҳои гунаҳгорша баъди тавба мебахша. мо ки бошем ки мақсад натонем ин корроро карда. барои ҳамин ба бисёри нафарое ки медонистам ки мақсад ай ман хафаям ё ки ман ё хафаям, занг задам, гуфтиё гапо ки кӯшиши худма кардам. ман кӯшиши худма кардам, хос ай барои Аллоҳ. бахшидану набахшидан давомаш дар дасти худшонай. барои ҳамин боз як бори дигар ай ҳамаи шумо онҳое ки тӯли 2 сол маро тамошо мекунед, ман бахшиш мепурсам агар ягон хатои ай ман сар зада бошад. Аллоҳи пок ҳамаи моро дар ин моҳи муборак, дар ин моҳи қабули дуоҳо, дар ин моҳи пур аз хайру садақот, дар ин моҳи пур аз баракат, мо бандаҳои пур аз гуноҳша бубахшаву рӯзаву намози моро ба даргоҳаш қабул фармоянд. моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад. бигзор ки ин моҳ барои ҳамаи мо як моҳи хайру садақот, як моҳи пур аз тоату ибодат, як моҳи пур аз бахшишҳо бошад. хулоса ки ҳаматона ба ҳамин моҳи шарифи рамазон муборак мегӯям як бори дигар. бовар кунед ай омади рамазон, чӣ қадар хурсандам.
خودم که با میل فرزندو هم قخرسندن همه یک جای میمونیم. امر معروف را و اینمی ویدیوهایی را که برای رمضانی هست مونده و گوش میکنیم. فرزندو هم خیلی تیاری دیدستین برای ماه شریف رمضان. انشاءالله که فرزندکای با ننگ و ناموس، فرزندکای خدا ترس و ایمان تربیه کردستیم. اینم خیر دوستانی عزیز، باز یک بار دیگر نفرایی که ایما یگون غرض دارین، یگون خفگی دارین، عذر زیاد ای همتون اگر خطای ایما سر زده باشد. اگر بتونین خواسته برای الله ما را ببخشین. مقصدی من قچیزه تمام میخوام که همین ماه شریف رمضان یک نمود زندگی کنم، یک نمود ماه شریف رمضانم ثوابیت شب دست بیارم که خدا میدونه تا ماه شریف رمضان دیگر ما هستیم یا که نیستیم، ایرا الله پاک خودش میدونه، یا اینکه در یوتیوب ما امروزیم فردایم نامعلومه. شاید که آخران ویدیو باشد که میدونه، شاید بعد این ویدیو ما هستم نیستم، یگان ویدیو مونده میتونم نمیتونم، این همش دستی پروردگار ده. برای همین خواستم که یکی گفته نمیشه از یوتیوب هم که برامدم رفتم یگان کینه یگان غرض ایمه ده می چی نمونده. مقصدی مرا همه تون فهمیدین. هم قدر چی میخوام این دنیا گذرا، این دنیا یک امتحانه، این دنیا کرای بدی، کرای رنجاندن، کرای یگان چیره نداره دوستانی عزیز. مال دنیا میوه میروه، شهرت یا که نمیم چی میبوه میروه، همه وقت آدم باید خاکسار باشه، خاکسار مونه. کوشش کنه که دچار گناه نشوه. همیقه این دنیا به هر حال را میزگره، ما باید همه کسا او دنیای خودمانا بسازیم. همینجا در یک کامنتاری دیگرم جواب داده گذارم. یک خواهر جان بسیار نوشتن که اپا جان بسیاری باید رکلام نکنین و ویدیوی گذاشته همه تماشا کردگنده. 1 سال پیش، 1.5 سال پیش تماشا کردگن شرکت ها را رکلام کردگیم هم خیلی همه را تماشا دارن. بعد گفته ایستین که دیگر رکلام نکنین این چیزا را، این چیزا دروغه. مقصد که زنای خونشین بسیار زحمت میکشن که بابا اویلیک برسن، بسیارش نمیرسه. برای همین زنکای خونشین مقصد چی نکنین، فریب داده نکنین، ختانا فریب شونا نخرین. خواهرجان شیرینی ما اگر ویدیوهای حاضرم اگر تماشا میکردین شما میفهمیدین که ما علاقه رکلام نمیکنم، یگان نمود شرکت من نکردستم رکلام. هرچند ما در پیشنهادو هستن من رکلام نکردستم. برای چی من نمیخوام یگان شرکت پس زنم یا که کارگرای شرکت را پس زنم. پروستا پیش خودم مقصد ماندم که ای هیچی خودم در گناه نگیرم گفته. برای همین یک چند وقتی آخر شد به حد همه چیزا حساس شده هستم. برای همین رکلام های شرکت ها را نکردستم. یگان رکلام که مقصد مفید نیست برای همین اپا و خارکم من نکردستم. اگر ویدیوهای آخر ما یک چند ماه میشه، قریب نیم سال میشه که من رکلام نموندستم. با خارکایی که یوتیوب روی کردگن زحمت میکشن، مهنت میکنن، چی میکنن او را رکلام کردستم. یا که یگان اینترنت مگزین باشه ایو را کردستم. لیکن امی شرکت ها را نکردستم. برای که خودم در شرکت ها در آمدم کار کردم، دیدم که خارکایی که مقصد در خانه شدگن یگان شناس ندارن او پیشرفت کردن نمیتونه. همین جهت من خودم نخواستم که امجا کار کنم. هم کار کردن بس کردم و هم رکلام کردن بس کردم. برای که میگه که هر اون کاری را که برای خودت روا ندیدی و یگان بنده مؤمن و مسلمان باید روا نبینی. ما که مقصد سعی داریم، ما که به قول بلوگر میگیم که بلوگری میکنیم، خطباز میکنیم، خوب گنده یک چند نفر ما را میشناسن. ما مقصد ما در رکلام پرابلم نیست. بیشتر خواهرکای ما رکلام میخرن تا اینکه پیشرفت کنن. اگه پروستا تک ما هم خیلی گفتن کتی نمیشوه. حتما دوجا برای که اگر اویلی گیری نه کمتر از 100 نفر باید در تایید اعضا باشه که مقصد تو او خرید بکنن. با امو 100 نفری رم که باشه که
бо харид бикунам, бо харид ки накунам, ту наметавонӣ ойлик дабуромада балои ҳаваё ҷамъ мешавад. То вақте ки ман реклама мекардам, ман ӯ вақтҳо зиёд дар борааш намедонистум. Баъд вақте ки фаҳмидам ки анам хеле мушкилае одам овардан дар кор, ман ки мақсад ай дасти ман одам овардан мебиёя, омада ки мушкил буд, анаку фикр кунем ки духтаракое ки дар хона шитагиянд, дар хонаи хусрӯх штуманоянд, вай бечораҳои куҷо мақсад одам меёбанд. Барои ҳамин дидум ки намешавад, барое ки агар ки ман пешрафтам ки кардам, ин пул барои ман худам ҳам ҳис кардам ки ҳамин пул барои ман ҳалол намешавад. Чунки одамое ки нав регистратсия мешаванд, ӯҳо харид мекунанд, балои ба ё омада мегзарад, бечораҳо мебинанд ки дараши пеш рафта наметавонанд, корро бас мекунанд, ҳамун балои гузаштагии ва ё уже мада бал мешавад, ойлик мешавад. Акӯ куҷош ҳалол мешавад духтаро. Барои ҳамин хай намедонам, ман ҳам хеле фикр карда ҳам кор накардам, ҳам чӣ накардам, реклама намекунам дигар. Хоҳиш мекардам ки касое ки дар ширкатҳо кор мекунен, ай ман хафа нашавен, барое ки ман ягон гапи хато нагуфтум. Ман чизеро ки мақсад дар ҳамун ширкат дидум, ман ҳамуро гуфтум. Ай пеши худам ягон чизи зиёдатӣ илова накардам. Ин барои пастзаниам набуд. Хос ай барои Аллоҳ ки моҳи шарифи Рамазоне, хос ай барои Аллоҳ ҳар он гапҳоеро ки гуфтум, ин ҳамаи гапҳом аз сидқи дил буд. Барои ҳамин мехоҳам ки ама ягон нафар хафа нашавад ва хоҳаракоем ки мақсад регистратсия шудани яно ҳамхалиян, мақсад бидонанд ки дағже ва ёра чӣ интизор айда. Инам хеле дӯстони азиз, ҳамаи гапаком тамом шид. Як бори дигар шуморо бо фарорасӣ моҳи мубораки шарифи Рамазон, моҳи пур аз баракот, моҳи раҳмату мағфират, моҳи илму маърифат, моҳи оромиши қалбу такмили имону тақво, моҳи сипар аз васвасаи шайтон, моҳи нузули Қуръон, моҳи шафоаткунандаи рӯзи ҷазо, моҳи аз оғоз то анҷом пур аз меҳру вафоро сидқан барои пайвандону наздиконатон табрику муборакбод намоям. Аз даргоҳи худованди бузург дуогӯй ҳастам ки ин меҳмони азизро бо дастархони лабрез аз тоату ибодат, тақво ва парҳезкорӣ истиқбол намуданро бар хонадони ҳар яки мову шумо насибу рӯзӣ гардонад. Омин ё рабби оламин. моҳи шарифи Рамазон муборак бошад.